mensang mau sabol mangko tara masakan koros wasama kat katia sangat raptom pe ko ye welen na Amerika kalangan kiyong kauno tatoken ngene sarawi kalangan kiyong got limpakan got again katin kapong kitail anso koros oran koros magdra sodro ye watawat magdra sodro bona sangen sarawi ija mejaban stuweweki ap limpakan got a cup kakela ka koros meip sapal so telebil momot so the ministry magom katin we papa got lole amupuko ay puko kangka kela pana nampunga child we are in Jesus Christ child we are Syrian God ngane sarau katin ye yes lale child a child puko so pay way o sawasa metoto kan mesaik patlonan wing God so iban wata kong ke child ja wasa motomot luge sa keori sa kisulel rie sa kwalu ni Jesus akaten masani mapugat yet liaman sangnam pekono patoano met pai limenai tiki community o kadidi community okay met pai limenai tiki community o kadidi community asisi sabangrai masani yei akri apungi yei apraila kan makan rong masanen kot o kapwaiada yei rail me pai sang melen okay Jesus masani yei mai ngapung tamakom kosokosoyan te masanian I no bai puenai tiki yodi akadidi yoda igo to sang reng kot ap me pai sang I no irailakan makan rong o kapwaiada masanen god okay mangkakela kay gitaran wat kamu yo ngoy okay iwat watak nan Luke riesa kisu o ries nan Luke isa keo irachikit riesa kisu o riesa kwalu okay Luke isa keo irachikit riesa kisu riesa kwalu so dame Jesus masani emelen dolul limenai tiki yodian kadidi yodan epai pue kitolong ni aparong Mary ako saya blessed are you made by komi nampungan liakan okay so limana meyang rong patakin Jesus Christ kapaya ki limano physically tu aja ni pali wuduk kapaya kelang lang pali pala wuduk kelang lang o met pai dio makanai tiki community kadidi community pueguan marain o lalokong o mau kan magam gatin wado pun sambawat amen iron Jesus point out ye ponga melel ap mesibalasang tamelion wian enai kanai tiki yodio kadidi yoda tamesibala tamakot kupur perengi irailakan merong sapul mangot masan o kapwaiada okay metodo kachal rong ab kachal tame Jesus masani nimun sampa eu signing kilele nimun sampa aramas rong so charong aramas kilikilang so chakilang tama kilang magitawo wait kinganen court tabang wat pok sarawi gitar kilang wong nusin sambawat o abanum pumpul nan ngana tagat champatiat Kejampa dan kabagap jan jangan maur kejan jangan in Jesus Christ kejan gesela deep jaban jangan maur isan kejangan mauran sawat jasudaban men sakasakau jasudaban men kakalek jasudaban men medametakan pepe net beraberenin sampa mas pun puinan mayat nam diet nanan sawat amotomotalar mango amotomotalar ye karaba wa mekin kosoyan nyaikin wiyang itu ke pang nong nganan nganetel kan jalan perda porta and so apal ko to mo child antichrist pan take over some power hidra and son kolula met okay nan so ne wi sa kriyaw irailakan maposon
o kasamo o poson cha kasamo Jesus kita kakan ke poson okay magata sotra kasamo Jesus na cham nong yung kaidek poson magatan ki kamelel ni duwan Satan apel kamelel Koht apa sotra paikyang Satan Lucifer iton lang man yang kenyang papa kauno nan lang apa sotra paikyang Ebon maso, emen duela Koht, emen aramasan pongi, tameuya. Pisikandido bon sambawat. Okay, durin sapulmang Koht haramas. Makauno uya the donkey. Ni duan ay ko saya pona na life uya kapakap. We study gear tami bango ta share. Uya kapakapa scripture ya wako dore. We uya isak silu, we uya isak payo. Riyan sa migola watak. Wong iwata ko i-share wiya isak silu. Wiya isak payo isak share ako. Asawa ko sa iya. Tuwang Poli Barnabas. Ara taululuwi raw iya kalkalok. Okay, raw iya kalkalok Antioch o Iconium. Asa may ralil wasaw. Manamanakan may raw yata namaran Jesus Christ. Oh, aramasaka raisodro kilang lang Jesus Christ apro kilang lang trototokin Jesus Christ. Irai bordisang rawado kisakis rakakatan ki irai Koht. Okay, pak atay latitude atay mormong kauno apil kolom ni atay kan mona kila aramas. Wow nakisili aramas atay shawon ko Koht. Manakap ko Poli Barnabas irater pasangaral ko wanaram. Insense what? Is kid. We only mouthpiece. Sekosayata. Tame melel. Mepit Jesus Christ. Ab Jesus Christ mo yata manaman. Okay, makomayo ngoy chapapa kahono. Aramas king kapungay chat chain since na mau chasoto pointong aramas Jesus Christ. Kadegang God pen mi hotel ponganen pon masa uyo totok. Ab tami men kakela ka king child chaipanasa. Ma Jesus masani me. Because of lawlessness, maduri sak payo. Pueki suet ala laut la pon samba, suet dando pon maso, okay? Suet dando aklapalap, suet dando so kamelel, suet dando deceive nganen pijiedi. Ita makana bang ye so kan kachama kachasa aktikitikala monggot nan same spayo. Wano ko soyayar kauno kin suigo ipon maso. So kak suigir kita magtawiya sa polmang Koht trontodok. Jar milar nandawan kauno po ara iko popular aramasakawo wado moni aramasaka kilkilondang ya ikaiten mama lalunan manaman ngenen pon maso ma mir wasaw chabana sa mamurun pon maso pop. Okay, ab makasampal sang mo atrabil po abete sarata mo narmas tama ko sampal kamuyo ngoy kitaban hu mon kauno same thing kauno masanir tama ko sampal nan sambawat kaite ka child wiya kan kaite sarata kaite gizmo kai buye kai rata trapiata okay lolo kongi kaiden tama ko sampal Iraila kan makan rong Mahsen and Koht o kapwaiada. Okay, baka uya challenge yoren kamo yung ayan sa magkita solang kitari mimir ng kalangan ng Koht applause lobo naramaste kabing naramaste so much distraction kabing ka drop. Okay, kapung ka drop sangasongan ngil, sangasongan kawait, sangasongan lobo ki. Okay, again kiyang lokayang wayon da iko ko po maso. Ay memen kakela kay kitayel. Chama-chaman me pon maso atay le muntiti. Iraila ka mawiwiya agendan LGBT me duweta all bot kita only bot kita li transgender me duweta wo kita la putak ka kuyala serben go yala putak. Okay? Kiyawakin may kiyawakin more. Aral loko da aral kendo da otoral pride. Okay, ramenat ke pride atanismo atan Satan adan Lucifer. Yi Satan o Lucifer me chapin pride mon Koht pisikan dito sana lang. Kareda ekin koto ki kital solam. Pag challenge bilan ki singanen pon maso.
ngenen ak lapalap ngenen kang o di ngenen ngoi me pung cabang purudona Mahsen ngo tan so koros ak tigituk wat ki main go ti sosa main go ti ma ko ya kon ta deep main go ti ma ka ki yang yam ma just ban men kam kamait pwe ki ni tu wana taken ka palaka na ko to pen and pusa jamor pok jam one step at the time ko kairta na tell more ibil tuan pon masa de deep and so me ko to just abaliala e go la bo just abaliala e go la bo so taw yo ko go pop again ni tuan papelon arai go pana ramen buyata papel ralakan buyata ramen buyata tower ramen intan ramen sansal okay so ma cha modi ben baba ko ramen intan omen sansal omen siai god pan put us down okay amagjapan always on the crown anatram nongyong a person ki asasa a person ki nana god a person ki live on Jesus Christ a person ki pagapaga god or pagapaga ramas count upon one step at a time, promoting us from glory to glory. That's who God is, and that's His way. Okay? Arada kasambal kitan mimi nan baik. Rong Mahsen God o baik. Rong Mahsen God o baik. Kau no keng kapung ketail tailenan kemau yongan main God wiaya, main God kapungya. Okay? Namatu sulu is a keo. Son baptized. We have a batang Kolula will up. So come your boy, Kita batang Kolula will up, child of Sabal, batang Kolula will up. Abgatella Nane, Memorki, baptizing and Sarawi. Okay, son Gosaya was out. Moi baptizing Gukumal Peel, Kilelena my Kolula. Among go the Muri, Elapalap Sangya to which our ministry allowed Sangya, a band we allowed Sangya, come out of mine. A Masanias a suit, it was our saya, silent suit is to Kakisan. I was our saya, a suit, if it's to Karani, Wana, Sarawio Labalap. Up Tamabangoton, we are younger Taylormas, Siniai, Nan Sarawi, Siniai, Nan Sarawi. Okay, so you petangir my share ma. Kita saulang, ran chorus saban men stiniyay, nganen koten isikasang ay bon maso, isikasang ay yaklapalapa, isikasang ay perina, isikasang ay kangotiya. Wamaso nganen Satan ka, may imuntidiyokin, asay kitrail. Samaran ko katapon maso, samaran ko katrak lapalap, samaran ko yogi sakaw, samaran ko cha inong nana ko kamal, tama bang uya, abang gategin katela tayo wajakan me asa. Okay, so imagine negi, isikasangya, pagida, katrangak mamornan, baikyang. Okay, my trasoja. Wado atamor pues siniyan ngen sarawiyan isikasang okay ngen sarawan isikasang fire atana na fire pwengin burn the chap we wagi mororo kan tipere kan pingi kan okay pwetame luar red tile kanon kakela kala for His glory or the tongi for His glory challenge on the tile so long Ipsapal, chakak excuse kokonin me, oh God, kataban kenya po, I'm doing a lot for His kingdom. Okay? Sinsangka singil likamaka, mga insaut kak patiging cha, chakak imsakla toke diet, chakak imsakla toke offering, chakak imsakla excuse, di bakan magchasa me deep. So to quiet time, abagodo iti ngong aramas quiet time. Tami igos ko sa yung child, ngoyo kumail, child ton the dog and court. Take a excuse a child's in weakness can wake feeling like oh I'm somebody, I'm important, I'm serving my king. So you mau sang labin son sakawan, o you mau sang son not kibalwaron. Estromelel. Same Mahsen ng court pan church kamu yo ngoy. Imagarit da tirin so lang bambilak taklananel.
Okay? Turin solang solang minta ipsapal como yo ngoy. Magjaban sotra member ke masanan koto kapwaiada cabang katiasang. Ben Jesus masani. Ako so yayang lima no magkapkap ngano no Israel kan mekun rong masanan koto kapwaiada ye Israel me paisang melen. Paisang melen jadagan lise yano na ito ko kakairata. Okay, physical makes ko sa yauduk. Amagachaban rong masanan goto kapwaiada. So jalibilibil. So jaja pugo na momocho. Kita rong masanan goto kapwaiada. Kita mau sang te paisang mo silangan god. Paisang iralakan makan pada tu aja chaki absuka kapwaiada. Okay, so chanane lamuki court. Porque imi mengkakela kakan ke child. Child kan me missionary go ka lokseli. Chai go crusade, chai go Bible study. O koi back deceiving spirit nganen pichi pan men wiya dakchan excuse ki me coach pakongyo sang lab. Sang lab yung makarada just ko nong church. Just ko nong kasaw. Kasaw bag jaga kasaw chara pichi ki chada po jayo kap ko para sang ni. Tiri narmas pakpaki coach po yung ngoy. Kauno pong giniya po ngoy sa unsarawi. Aso siya pong gilado. Ko por mag. Hallelujah, praise the Lord. We just not try moment night light on and off. But thank you. Thank you for staying there. Okay, so imen kakela kay githaile. Me masa ng got. Just to kapwaiada chakokoni papam po kak pichi gitati. Atama tao kokonin me imao. Tami songonunda. Turin solang balaktaklananel. One baranaba balaktaklananel. Apostles, disciples. Warakin Jesus Christ. Mesodra rong o kapwaiada balaktaklananel. Okay? Turin testimony wiyawi. Kau no Meid aramasakan ra no ramanta. Kau no Meid aramasakan ra lel situation mengeneral ko lao prodo iral kat kadede. Ngoy bilyang kelang. Ngoy yang kelang ni penai rapa ki got mai melak lakot yamo mai. Pue kita saulang ipsapal kau kawai deep. Aramas wiya kap mo chaki kay te mamalo chaki wiya pata ko chaki songkan. Okay? So there Meid Acha mata-matao. Teo der Meid lopo na ramas and lama mabanghido excuse pagkatang bitsang. Tama ka na masaniyar. Lamun ko janane mimere chai so lang. Lamun ko wat ko wawning ko. Lamun ko wat ki memele niyan so mesutra mekelang. Okay? Poma jamin sansal kita dokong ko chak jarrla kauno mangi khailo ka. Kauno mangi perina, kauno mangi siaya, kauno mangi secret sin mo yung memory jakta sudra paikyang kupra usapol mamasan kitra sudra pan yang ani gipay melel me Jesus Christ katkadede. Okay, so yung kakela kay child der pichi child diye pogi child der pichi child di especially child sa ulang may sapal child king kaklan di ang aramasakan mesa sa court long lang ray kamangkoro rail debil kay long rail Up kay dek more in Jesus Christ mo. Ngayon sa may yapat mo ito in Jesus ay more. Turin na ramas. Isutawado nan wing God. Pwegi on fire ki more cup me Jesus kito. Wakilakan me kilang. Apo isutaw daw din limbagan God. Isutaw daw din ngayon sarawi. Iuyawan ay koyak and Papa Jesus Christ. Kipin ay matamataw palilaw. Ore mataw makauno mo itong yayan mela ansawo ibang bilaktakla. Okay, ban bilaktak lapa acha more ban change, acha more ban transform, acha more ban well pleasing unto the Lord. Pagchanan ko kapropor. Okay, so kasambal once a while, and so koros kaya bil once a while, and so koros. Mo itong saraw kasawiya imongyo, kasaleyong yo song tangokan, miyanane so besa. Iwiya babae boat, iwiya babalina isarika. Okay, get ngoy liaman ay buko babae boat. Iyo laman abuko bakapakiya. Ay buko apalina isriga. Atra buko apalina itasere. Okay? Ngoy mi miselinan filled pagita kauno peker.
Ongo yo ay panay we pana na iseri kaniya sa maragan bil matang kapoy iseri man mabanda ano no en ko sompong okay ya aman anane sacrifice kupurma malakan magilgilan donan rot te bilgilgilan we nan rot up ma masanangot machawi rong okay na thank you ya sangka again on and off moine anane winnie Praise the Lord, praise the Lord. Lialem pombe master to a drama kan we nun kunugun. Hallelujah. So iman kakela kay gitay sa ulang Kisang gitay matamatawan pichi gitay, kisang gitay matamatawan me. Uy ko sampal pwe iwi yata dakan go. Nga melel piramen chay tarak lamawa. Idi dang okselinan at apenin sinsanama. Gitay lakan makin apali yang Koht money tithes offerings okay pugo mi po child bilika prapa tithes offering ape magita prapa magita tatong ni so talamugi irong testimony toto tirim pastor mi minan hell pwe kalakabao prapa tithes or offering kalakabao gigiyang was toto so long kan mebeni so tokeniyang uya. Okay, so puro dochanan masanangot ay masani, Jesus masani, Israelakan, makan rong o kapwaiada masanangot Israel mabay melen. Okay, so iatakan don maur, charma chabisuta sansaligi, tatokan God, abata kendon maur, songoros mi watakata, bananchiang kapwaiada. Kita ramas. Imetana ke siniai ongen sarawi kita aramas cabangkin buya datib cabangkin sabai yang kupurangot pilsota ta penkel o kita naimaki de ngiti de ngongki oke de beli tangatin sene traka bo kupurangot rompo ita sota pena takel metana ki baptize engen sarawi. Okay, ni tuan son som baptize ako saya. I baptize ikun kumail pil Jesus Christ Koht Siohwa baptize ikun kumail siniyay ongen sarawi. So iko ko saya yar. Ibeleo ko saya. Punya taken watong kauna tamor. Yerbenta tu ya kapakap kia chana kan. Okay, achana ni neneter. Abia ku perang Koht magchan rapaki. Tame kaparani Koht magchan rapaki. Achana kan automatic kapanda takat kito. Okay, ngay sister label we kapailok pa na ko second we ata gruppen kamo ngay kid aman wo group anki we ran kamo ngay kid cook ora pagi tata sa bangkang so we kapailok ya po so crusade tayo aman pastor plesi gingit kesin malaka lapalan mama edun raisa yarenda udan we are to talk and go traka payaga go so murin aran me iranet and tabangu yalar kapaiga iran la kaban pen rabagi okay so mi ko ya matu no silisak silu ki thailand mi minang ko pranggot tame ko thungu porparengi song kan me pina thailanan just to poki kentratan raisa pa kauno mang ya bangat kito okay Masani yer kitan seek first the kingdom of God. Rabag wain Koht so type sapal chamiminan wain Koht. Tame ko purperan ke ran korosi tak ren kauno takam ko purperan ke takam ko purgian biaran mot. Nenen lawi papan saban. Abanda meral kapakap kichaki. Okay? The meral support kichaki moni. Ebang kosoi. Es chokagan so chokosoi. And some abang kosoi and some again sarabang kosoi bike amasani which chailama me o iwat puk sarawi kauno masan jana wat puk sarawi magchaban kayane kin gatra pona sangen sarawi ebirgin kosoi to nana chai maliel nana chai mongyo okay abani panawi gidel dabang kawit gidel daban we are young Thailand talk tame kupura poe talk sambapon Tiaban dameral kowe ko kapakap ki China. Okay? Ngayon saraw yung doon intercede wo ko kamo yung ay sutrano ko we ke rirkan mapit ko to ko prangkot. Ngayon sarawi agot stone sa usay kita pot tanasa. Pak toto magta sutra bona sa ngayon sarawi jawi kapakap chukchuk. Esang tanan maliel me chukchuka.
ngen sarawi over wogi agat seli wasagaros amagib sabala agat wasa so ngenen got magat seli nampunga trial nan wasagaros rong me garos wa banking kawit king gital damachel ban wiya so kita ka wate saraw ta sama sanang got chaka kapakap chaka sailang got jawi aba masando amasani irailakan mekan rong masanen goto kapwaiada Israel me pai mele haleluya so kapurala ngai kos ya senia yen ngen sarawi kita recognize de batraka kita asa chakaluot ka magitakan wi le ya ran koros watong god senia isik okay senia isik ngen sarawi audeya ngen sarawi sutra aude kita sutra aniki koya kita sutra aniki aima en bido yewe liki o posama sanangkot cabang yorok tor pecama sepoyak okay ngen saraw gen tiata po naramas ngen saraw gen giyang aima ngen saraw gen giyang porsak ngen saraw gen giyang lolokong ngen saraw gen kaweda maur mepit kuprang kot okay so imi watong ketal tai solo me sapal giyang kot wow giyang kot lamuki giyang kot baik yang bukjangka fokusan nam pai melel capa pai pun sambawat pun niata baik caluke to kapai niata ba mela nan langau ya wi gitai bukjal baik takut baik kapwaiada song koros makauno masani caka kon cesuka kon imitanane dengan sarawi hallelujah praise the Lord blessing of God blessing of Jesus and mimi pona mail more ponat more euran wat euran kap ni soran sabang crusade dosa cebang crusade yona sabang crusade wasariau nan winu okay so bengkap kapasa tranan ong kumail malakan mimi mainland okay and so mau gidi ai mimi pompe yo yang ai kha ampane nei makom kan wi lo ki kan ampane nei makom wi mentono porto pokom wi empata kong insana mau an so mau gidi kai de insana mau gidi an so mau gidi konang git pana tadakin goda ke network tadakin satan akan alasan tadakin goda pel network tu eta men China kan kosai dong men Russia kosai lang men Canada kosai lang men Amerika perkenta dong kebenaran witting poren target dia right target na sambawat kamu yung ay sa witting sa wiya agenda of Jesus Christ kita wiya pukon count Jesus akat ton rapaking kita dia safe kita akat kiyang kita ngene sarawi pukita len tola kata sabul matato so jana na tatok pa na so to level makamu yeu momot so deo ministry atra kotaman mi ko so yak chakak tatok pa na we to okay ilagi git kola re nam panene isam panene kolda panene ko besen kola crusade me so we kap kapel ke pompe okay pagchelan lar ko witra sansaraw nanem sarawi nang koim bayo nanem sarawi elakak ulautor le lautor elakak mabulabul kam pangakarong elakak song sa kaukan sa tokenian sarawi elakak ralakan berberen mal sa tokodim sarawi por kokon redepan apeki atawawor masanang kot pona lakan arya terinaral chance yang rong susongon buya pak koros mecapan men wawi masanang kot para masan rong imecai wiya cai gotonan wawa wasa terinaramas sa men zen gowi nan moral kan por estomen rong fewer and video ka kasali yang aramas uyerong tu aja sekolah tian last week sekolah crusade lemau sewiyala last week now we get mo ban lemau te sibala api mendin ta ke trial koros tadok pana posolaran so okay connect sabol mo mai panene kan kodok egit pana posengola rerail marakang numeral ko ponalo ko wasa makarani wasang ko usanakan para masangkak rong okay magja sudo patako aramas at least point dong is magkakola patak ren kola se ono patar tuwang
palia pakoros. So na patar sa mayroong kiyang at more Jesus Christ ikin kakela ka mga nakapaka o pinakapka renuda o kelail po kaunan kaunakan sa papa nagchay papa. Okay, so kaprela tamin tindagi kasampalin social media imi kasampal gigi ko la live. Okay, kampunggi te kamsado punggi begar yo sang rengot so kareta pena assignment ma ansa mesa ko crusade dian klang mixer roy so ansa mesa crusade dian malaw cha na puerto puirelakan mera luke ansa mesa lel mora chang pasang okay bangagro interest menglangit malaw cha memo pobot me bilway ke chalaw pak ma ko may menlaw ma po sistu kasag ma ba malaw cha inta ke dia worry chay balia lo nang puksarawi lu ke saklemao isak irajugjugisu ma bilaramas chaman aramas chaman ko tanan buing coach nan lang po konferenta okay so esto mal ma bilaramas chaman abu ya I pointen aso me sen crusade ki tangachang ko do bonal se cycle nima ayobenda Beijing ko na bada global Beijing likia kompanu ke number naramas again porta chig sang wasama sa pen monitor oklang kit kan access ang back office in ko na bada and so may open dak lang 16,000 in views so ngayon da chay saglel nimo 16,000 in views para da chapatapatak chay patapatak kami sogi Pogi kichay kiki ang aramas alin kono pataral maur amanaman kichay ban mela ako'y ban sa jamin kang kulan maraylo ko pata aprabang ko bon telefon rail kilang pogi da count Jesus way rail dorong ko dong kilang or rong po count Jesus men renyang maurla count Jesus mangi metebel makare da rail kang rong kay dek pin rail karita songenal chorus memasanan ko kakpuliyewi crusade po nalakan tenanim sarawit ko do ton telefon isaramas po ang kaudi sotra kuporang godma o abang poida abang parpasang wasakoros for the glory of God.